ada untuk kita semua, untuk selalu menjaga budaya kita. Kita halak bata, kita harus bangga. Kita bersatu padu dalam keanekaragaman. Husi Malumur, Karo Pak Mandailing Toba, kita semua sama. Dali kena tolu manat pardongan, tubuh elek marboru somba marhula-hula. Hei! 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 Tipjo, Alus. nasa minggu orang murum Polisi. Soalnya na mo, urut ko si tatlong waranok ko. Sa minggu dang murum Dari ko, bigo. Pulan na muro. Hei! Aku mulu dengar kopi na. Piring. Nang makatay do tao mulu dengar kopi na. Mulu adong kopi? Adong do? Pay Mason. Virus yan. Mulu dengar kopi na. Ang dunga ni makatay. Yo, tangan kanan mau lumapain. Ya bukan? Baik maju. Dari na mirip kita. Tarik. Panas! Di. Tu kopi piho panas. Nakiring do kuko nakiring begu. Ibaso begu. Awalan na muro hiyaro. Pernahnya kau dengar orang kalau kelamaan tidur tak bigu? Tanya kau tak bigu? Itu cuman cerita-cerita bohong. Jangan kau dengar-dengarin kayak gitu. Mana ada cerita? Di. Selama hidup aku nggak pernah aku ketemu sama hantu. Ima. Kayak gini. Ale mau lo. Ya. Dah dong. Ale porsi ama ho. Mau lo baju pang tu begu. Lari dong. Betul. Tak. Waktu kecil. Orang na muro daw. Deh. Hudok matoda. Gejo. Degebet. Hudok matoho. Sebutkan salah satu begu halak batak na ibotoho. Sigumuang. Sigumuang. Olo. Hiyado ibigi hala ho mamadokon. Dungo ho. Aja mo naman. Tak sigumuang anok ko na. Dang rongis. Dang parbegu keluarga nami. Tutuk na ho do bigu na. Berako mo to napeting gue sonari o mangulu. Kan itu? Ale, maju tario na maju. Hiram di. Sigumuang. Tado di. Tahu. Nah udah kodak ya pa Jupang tu begu albet. Ale mau lupa Jupang ngau dok begu. Yakin do, aku pemabir do. Dang maksud tu maju. Arong do bigu. Adong, congnon. Nakaring dang arong ido koko. Di. Batong cetok. Dak ya pa Jupang ni kuro. Mulu telepon sonari. Telepon isi teleponmu. Olan itu boto ya. Aleo cerita do. Homang. Oh. Ibu tuh. Daw. Ale na maribulu. Dang porset di si. Sera bodet. Homang. Bodet. Kira sakti. Ima. Kerasakti bego mah. Kerasakti bego do. Daw. Pahlawan do kan? Olo. Benga. Ali kan dah boto kan homangon kan. Harus teh. Kira budak gimana? Ido kan? Olo. Maksud tuh di si. Buasa imana idokon begu. Tapi dang begu imana kan? Bigu. Begu ni laki tadi na homang. Olo. Nih. Biar kan? Daong. Waduh. Halaki man dokon i begu. Olo. Porsia ho? Tergantung. Maima. Ho porsia. Daong. Porsia. Di. Ima. Dang adong homang. Gabi begu. Ali piti maju. Nyok ko mangon. Pahlawan do mulu homang. Ima kera sakti. Ima. Maksud tuh kan.
mangon kan hira budak. Mula udah bayar makatai sira budak. Dah, begitu. Memang Dah. kan udah kena kena sira budak do memangnya homang. Olo. Nah, itu salah satu hantunya orang Batak. Kan itu Malang pisang. dia. Udah. Dang molo bego ni halak Batak, dang malak pisang. Dang mangalang pisang ngomangi. Lapek do disis. Ali, dang peti jo. Homang, budat. Budat kan suka pisang. Iya, Berarti homang suka pisang. enggak juga. Jadi ada kerjona. Ala imana bego ni halak kita, lapek do di mana? Dang pisang. Molo pisang kan makanan tradisional di. Molo lapek makanan khas orang Batak. Bima. Jadi makanan khas ni Omangon, lapek doon. Dang pisang. Oh. Adong sa Ji. naik na tari. Is sering di pas ada nak kau. Weh masuk. Masa masuk rumah. Suarang menengah di luar. Potong isi tak dohok begu gajak ko. Oma, begu gajang. Donek kusuk. Sebenarnya pro kontra do kan begu gajang. Kan arong madokon menjaga humahina doin na. Menjaga sawah. Jadi sonar begu gajang. Nau to apa yun? Dah, begi maju. Begu. Molo na majaga berarti mana security. Berarti security hinan. Tikiso mati. Jadi masuk mo begu gajangon jol mahinan. Nagabi security. Mati mi mana. Imat tong gabi majaga. Hauma. Ada maju hiya di begi ho ceritai. Mulai mana ya majaga Dah. hauma? Molo begu gajangon sebenarnya. Menjaga hauma do. Oh no. Ina. Alin waeng kan ala gudang ma. Akka. Pama deba akka halak itu. Olo du kecimburuan. Faktor ina kan. Gabi me pake. Mangguna-guna jol ma. Itu na yaw begi. Dak kaya porsiya na songonis. Kasi boto ho. Pargogoy na martangiang. Porsiya tutuhan. Ido. Di ale kan. Tidak nada ong cerita kan. Baru adong gak kadong amadok pun. Ya di bereng bigu gajangin na. Tunggu dia gajangin na. Suku maju tutong ami. Molo toho do memang imana ya mangida begu gajang. Saya dia mati boni begu gajangi. Ada sumar dong abihami. Dohot. Dong aki. Ala ni begu gajangon. Ada lebih gajangon. Aku be pusing do. On begu gajangon do nik. Begu na gajang. Jadi butuh gajangin na. Mulai hula di bereng. Situ gijang kan. Lam tibuy mana? Dang tak rupuk. Astaga ho. Anak na serius besi. Berarti gijang kan lah gajangin na. Jiwa ido mangkana idokon i begu gajang. Allah, jiwa malangkalin na kan. Jikal pedekin na. Perpedek gimana? Bibira tuyulin na. Arok ketusi. Jadi masuk mo begu gajangi. Boy beru bagai betuyul ido. Berak kubo nomor hamaran gimarai. Asing ho makatai dan diboto manangaha. Dak kaya di begi ho cerita ini kudo nah to aku biri ho. Di. Aw he ado hu bigi. Bigi da. Dang holan begu gajang bahomang sinakaning. Ale dang porsia tusis. Oh lo maju. Alana bohani mo ma. Portas. Di, alana bohani mo ma. Saleleng aw mangolu. Datuk keu pajupangi begui. Dah nah to aku. Di na to ako. Di bering so di bering kopi baru samu me. Nyon cerita rakyat. Ibu tuh udah neng lapatan no to abayo. Cerita rakyat. To aur. Cerita rakyat, cerita manusia. Manusia do kan? Olo. Apa manusia? Berarti ibu itu au mandokon dang tohoi. Idang tohoi. Sing. Di. Sonari marhuay ta membahas tentang begu. Toi ma namanguluon tapar gogoy na martangiang. Aw si bila-bila hu begu na begu ho. Di. Dak ku bela begu. Ale daripada kita mabahas begu na tumagod do tapar gogoy na martangiang. Toho rima. Kuatkanlah berdoa supaya apa? Supaya langkah kakimu tetap disertai Tuhan. Dangin na itunya. Toho di ale maksud tuh kan. Jauh kali kau datang ke sini, kau Begu ganggu aku, tuh, kau begi bahas. jawab kata. Di. Nah mau lah. Dengar.
begu gajangon, dok, menjaga huma hinadi toho di. Aku mau tu dang adong hauma nami. Tuh anak sorong gopungmu. Di. Huruk to da opukku na jolo dang par hauma, par horbo, Menjaga horbo. toke horbo. Tong menjaga horbo di begu gajang hinan. Di. Be? Mabolo hola majaga horboi do puki. Wasa ko no puki tong na manarik-narik horboi. Wasa lang begu gajangin na manarik-narik horboi. Menjaga, ibu tuh menjaga. Pipir. Oh, lo majaga kan? Mengawasi. Oh lo. Dang pula diawasi horbo. Lari horbo nih takut. Makanya junupungmu. Lari horboi ditakut. Lari horboi ditakut. Buhado hita manaku horbo. Maksud. Nggak ya dicoba manaku horbo? Ya. Nih. Ali suruh memang. Bima. Iya memang. Ali maksud bukan. Maksud tuh. Kan yang bumak kata itu bayo. Oto marah sama kata itu. Marah sih nama kata itu. Ima. Dilamis. Dilamis. Oh. Igugay ho jol mamodom. Hola neng mabahas begu. Buhainam mamulo robegui. Buhainam hola nang naking sta begu ho. Dang mungkin disita begu ya alanya ha. Alani? Sebelum tidur, aku berdoa. Tak ulangin. Tidur. Dang boy beda. Dang boy beda modo. Dang. Banga masuk kopi. Ibaratkan. Dang boy ibaratkan. Oto hiya bayon. Ho na oto. Be, atus piragahon. Buhado, tungod dia do isi tak begu. Dang peduli dia, unang pula contoh. Dang masuk dia per begu-beguan. Memang noto abayon memang. Di notoan. Ngidoko na udang proses tu begu. Oh, lo. Ale molo pajupang tu begu, molo pajupang tu begu, yakin do di si. Lari. Kasi nakanin rokon. Ngaleleng amangolo di Portillo. Oh, lo. Ale dang huapor siya Oh, lo. Ale molo pajupang do begu? Lari. Ay, do kan? Bisa habi. Jitantangom mo mana? Bagaimana piso mo so isibo to begu ale okan wida di TV do kan ay so na marsi zaman pak na tutano bang dulu ako mah bang gimana ima begu berarti dang boy dia lo begu Ale halak siya dilimbet ya lu begu burung hantu dis Nah, tumago do kita porsia tuh burung hantu daripada tuh hantu. Kan itu? Berarti porsia tuh silimbat tuh. Dang porsia tuh silimbat. Deh, asing nauto apa yun? Dang yang bumak kata itu. Oh, tuh. Anggo do koko, deh. Anggo do koko ha porsia ima Tuhan. Toh, porsia dah. Anggo na pula dibahas sih. Mat teman kata. Minta tolong. Perlu do ini dibahas. Alana Tuhan do begu dang naga bisa ada Toh iya bayon ni. Maksud tu nama kata do hitaon. Mulai sangkut putukku tu nang digijangi. Be siya tahu be. Toh iya memang on. Malas nama kata itu sebenarnya. Lu jadi nama kata itu makatai HP daong, makatai OP daong, makatai piku bidang. Tuwir makatay mananga tu aron siya tahu tuh. O kana taring una tiwig. Nading gani mahatay. Oh, lo ala na songono. Kasi si makatay begu, ho pedang pidak kita jupang do begu. Pengalaman ko doon. Pengalaman ko doon. Do ma. Kana Markus daw. Awdang na porsiya na songod dia na nahiyarot tong pas ning muro mo kan arong ibu to sila ni pitui ni torong ni. Kolong ni. Yarong lewa. Nah, pasala kayo ko si. Di boto ho do isi. Ipanak ko di loa. Nah, ima. Ala di boto do ho adong di bagasan kamar. Makana imana holan na lewat. Ima. Coba mau dan bagasan kamar ro. Ibongkar kamar mi. Ima. Ima jo. Masuk imana? Hurip po panakko. Iwa lotak kan. Iwa lotak. Di kamar di kusano katong adong go. Sa polisiya. Pakai tong nih. Ahli sa polisiya. Bema jo. Jika 2 tingkat do kusak ko. Kusak di lantai bawah dang adong. Ala na mi makira. Tarang gibi guru memang kusak ko.
Menaruh kebek kemana aku 150.000 bayar karena murah do. Dia tongkan lanjut mencerita. Urip pana. Jiu buat lotak. Waduh. Di kamar lian kan, nama resi orang nau. Lo tarung marga silitonga. Nah, imat tongkan. Di sini kuat tuh, hukum masih ada. Ornik kru lotak tuh memang. Nih lotak. Dangarong. Kosong. Nih lotak ko. Dangarong, dakku mau tuh kebiahu lotak. Dangarong jelema nganiku. Mana ngah HP tahohi. Ima halusinasio. Jeuro toda, makana unang pabiar huita. Molo sang hita mabiar, itu yang buat imajinasi kita itu. Di sini ada hantu. Asik gitu. Kan latar belakang gua kehutanan. Tiap hari di hutan. Bertemu dengan apa? Dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Iya. Tidak pernah itu ada pembelajaran, pergilah ke hutan supaya kau ketemu hantu. Setan, mana ada? Iya, tapi kan di hutan itu adanya penjagaan tak kasat mata. Tak kasat mata. Jadi kalau sudah dia nggak kasat mata, percaya kok ada dia di situ. Jadi maju maksud tuh. Lanjut menceritakan. Buka arong rai perlima pit sebelum tuh kamar. Kunik perlu tak memang. Mula panak mati narak memang tak. Mati. Saya buat pengmolo lagi. Tapi dah nggak. Itu makana narra bamo dong. Sonar udah tuh. Ilo tak kok. Danga dong. Marti danga dong begu kan? Arti begu. Lo jakide dah makata itu subayon. Kan mulu begu kan. Sonari husuk kutu ngai lo tak kok nak kining 5 hari. Ali danga dong. Berarti danga dong begu. Oh iya kubir ko. Yo to iya bayam kuidol. Nanti na bayon. Ya kan? Masih sebuluku kan? Makan? Teko. Ma. Batak keren.